أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه أما بعد. Avant tout, je dois vous dire que comme vous m'avez vu, j'étais ailleurs, je viens d'arriver et je viens de savoir que notre père, le père de mon frère, ami, coéquipier, Oustad, le professeur d'histoire-géographie au lycée Seyd Mametchek et d'autres écoles à Moroni, Oustad Ahmed Abdallah Mroume, connu sur le nom de Petit Amada, vient de décéder à Ikoni. Paix à son âme et toute la famille, bien sûr, nous présentons nos condoléances. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Nous allons parler aussi, après avoir su que la France a conseillé le dictateur, le criminel Azali Assoumani de ne pas se présenter ni présenter son fils qui est incompétent. Donc nous allons appeler la France à ne pas dire que nous n'allons pas soutenir Azali simplement. La France a soutenu ce dictateur, ce putschiste qui a tué, qui a volé, qui a tout fait comme mal aux Comoriens. Aujourd'hui, il doit nous aider à sortir dans l'impasse dont se trouvent les Comoriens. On va en parler. Pourquoi Azali veut coûte que coûte qu'il reste jusqu'à 2030, mais au fond, tout le monde sait que c'est son fils qui veut voler, qui veut succéder, qui veut garder le pouvoir, que ça soit familial. Donc, nous n'allons pas écouter dans les médias, les Français disent que nous ne le soutenons pas, nous ne sommes pas, on lui a dit de ne pas faire cela. Non. Et au fond, votre ambassadeur joue comme ça. Nous appelons la France, comme il a soutenu ce voyou, il a invité plusieurs fois, même Europe 1 a dit qu'il a eu le soutien, Azali a eu le soutien de la France. Maintenant, les Comores se trouvent dans la merde. Nous appelons poliment la France à ne plus soutenir ce bandit et surtout nous aider à se débarrasser de ce voyou, de ce putschiste, de ce dictateur. Mais Emmanuel Macron ne doit pas dire qu'on ne soutient pas le criminel parce qu'ils nous ont fait perdre des États. Je vous informe que la France a reconnu que les dictateurs, leur soutien à ces putschistes, ont fait perdre quelques pays, notamment Burkina Faso, le Niger, le Mali, la Guinée, pour ne citer que cela. Donc, ça ne va pas suffire que vous dites que non, la France ne soutient pas. Non, il ne veut pas. On lui a dit de ne pas partir. Non, c'est pas vrai. Vous pouvez lui dire, on t'a aidé, c'est fini. Vous pouvez nous aider à se débarrasser puisque vous êtes les premiers à le faire. Restez là pour détruire, pour tuer, pour voler. Donc aujourd'hui,
il faut prendre vos responsabilités et ne pas dire que nous ne sommes pas avec lui, on ne le soutient pas. Si vous ne le soutenez pas, vous n'allez pas le dire simplement comme ça. Il faut que vous fassiez des efforts pour se débarrasser. Vous pouvez dire que vous ne le soutenez pas ici en France et votre ambassadeur, les conseillers des gens discrètement sont en train de préparer à se préparer au fond pour que son fils ou Fakri Jamdadab soit au pouvoir. Donc, il faut oser dire les choses telles qu'elles sont. Le pays qui a accueilli plus ce dictateur, c'est la France. Les Émirats, le Maroc et l'Arabie Saoudite. Et après, il y aura le Sénégal un peu. Mais maintenant, c'est fini. La France, les Émirats, le Maroc, l'Arabie Saoudite, ce sont les pays qui ont soutenu le putschiste, le dictateur, le criminel qui a détruit, qui a tué, qui a volé. Il faut oser dire pour que ces gens-là sachent que, c'est vrai, on a fait des bêtises. On a aidé quelqu'un et cette population est au courant que nous sommes derrière les massacres parce que c'est nous qui donnons les poisons, c'est nous qui donnons les armes, c'est nous qui donnons tout. Et si on dit rien, ils vont penser qu'on ne comprend rien de ce qui se passe. Donc il peut dire quelques politiciens ici que nous ne sommes pas avec Azali. Il s'est invité. À chaque jour, ils nous disent qu'il s'est invité, il s'est invité, il s'est invité. Non. Et les autres, c'est vrai. Il n'est pas invité. Il est venu par la force. Il n'est pas invité. N'importe quoi. Comment on peut avoir des politiciens qui raisonnent comme ça? Pendant 7 ans, il s'invite dans des cérémonies s'il n'est pas invité. Et après, vous le voyez avec Emmanuel Macron. Ne soyez pas des idiots à tel point que vous vous sentez ridicule vous-même. Tous les jours, on va dire, Azali sera là, mais il n'est pas invité. Il s'est invité, il s'est invité, il vient par la force, il vient par la force. Où il vient par la force? Il va où par la force, Azali? Il est invité, il est soutenu. Il y a la complicité de la France pour ce qui se passe dans notre pays. Si je décède, si on me tue, si on m'empoisonne, et que le reste vive bien, pas de problème. Donc soyons honnêtes. On te fait mal, ose le dire que j'ai mal, je souffre. On te fait du bien, ose dire merci, bravo, je suis content. Il faut avoir le courage de dire ça va pas ou ça va. Donc, il est temps que tous les Comoriens disent à la France que ça va pas. Votre soutien, votre complicité, vos aides à ce putschiste, à ce criminel. Il ne fait que tuer, voler, détourner et détruire notre pays. Il n'est pas capable d'offrir de l'eau, de l'électricité, de la santé, de la justice. Donc, pourquoi vous soutenez un voyou comme ça, un criminel comme ça, un putschiste comme ça? Donc, il faut que les gens qui discutent avec la communauté, les délégations, osent dire les choses telles qu'elles sont. Il faut dire que nous ne sommes pas contents de votre soutien à ce putschiste. Et ne dites pas que, nous ne sommes pas avec lui maintenant, on est fatigué. C'est vrai, ces dictateurs vous ont fait perdre l'Afrique. Maintenant que vous commencez à vous rendre compte. Mais ça ne va pas suffire de vous dire simplement que nous ne sommes pas avec la France. Non, nous ne sommes pas avec la France. Avec les Comoriens, avec Azali, nous ne sommes pas avec Azali. On a lâché Azali. Non, ça vous le depuis des années. On l'a lâché, on l'a laissé, on l'a lâché, on l'a laissé, on l'a laissé. Non, vous êtes avec Azali jusqu'à aujourd'hui.
Vous soutenez le dictateur Azali jusqu'à aujourd'hui. Vous le maintenez au pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Si vous ne voulez pas, il ne va pas dire que je vais en France, je m'invite dans des fêtes, je vais aller par la force. Il va aller par la force où? Quelle force, Azali, pour venir dans vos fêtes, dans vos cérémonies par la force? Quand même. Donc, osez dire à votre ambassadeur Sylvain Riquet de dire à Azali, si tu ne nous respectes pas, tu vas nous faire perdre nos relations. Tu as gouverné ce pays pendant 15 ans. Tu n'étais pas capable de donner à cette population de l'eau à boire, de l'électricité, des infrastructures, la justice, à manger, rien du tout. À part que tu tues, tu voles, tu dénigres, tu détruis ce pays, mais tu ne fais rien du tout. D'où les résultats, c'est que les Comoriens commencent à nous détester, puisqu'ils nous voient qu'on t'invite en France régulièrement. Or, normalement, dès que tu sors des îles Comores, tu devrais être arrêté. Pourquoi? Parce que tu as commis des actes contre l'humanité. Tu devrais être minoté et transféré à La Haye ou la Cour pénale internationale. Donc, j'appelle aux autorités françaises d'être honnêtes, de nous aider à se débarrasser de cet imbécile, de ce voyou, de ce dictateur, de ce criminel qui a détruit rien du mal. Tout, il a fait à tous les Comoriens. Tué, torturé, volé, violé, tout. Il a tout fait. C'est pourquoi les gens préfèrent aller mourir, se noyer partout pour survivre, pour s'échapper de ce criminel, de ce voyou, de ce dictateur. Il est temps que l'ambassadeur français, Sylvain Riquet, ose dire les choses que Azali, tu vas nous faire perdre toute l'Afrique, en commençant par l'océan Indien. On t'a aimé, on t'a aidé, et tu as foutu le bordel. Tu as foutu le bordel dans ce pays. Donc maintenant, tous les Comoriens sont conscients. Ils savent très bien que tous ces massacres, tous ces crimes, toutes ces destructions, derrière ce voyou, c'est Emmanuel Macron, qui est le président qui t'a accueilli plus que tous les autres dirigeants. Après, il y aura les Émirats, le Maroc et l'Arabie Saoudite. Ne pensez pas que nous ne comprenons pas la situation. Non, on comprend très bien. On lit, on suit, on regarde les médias, on comprend comment se déroulent les choses. فأرجو اليوم أن أي حاكم عربي أو إسلامي كان يتعامل ويساند ويساعد هذا المجرم، هذا المنقلب، هذا السفاح عثمان غزالي، أن يقف فورا مساعدته ومساندته وعلاقته مع هذا المجرم، هذا الدكتاتور، وإلا أقسم بالله سيندم، لأن القمريين فاهمين وعارفين من عدو جزر القمر ومن صديق جزر القمر، ومن يتعاون ومن يساعد هذا الدكتاتور، هذا الظالم، هذا المجرم عثمان غزالي. فنقول حسبنا الله ونعم الوكيل، فاللهم دمر بلادكم كما تدمرون بلادنا. اللهم ارزقوا شعبكم مجرم دكتاتور قاتل مجنون مثل عثمان غزالي. الكل أجب أن يسأل نفسه، من هذا المجرم؟ من هذا المجرم؟ هذا المجرم عثمان غزالي. Pouvez-vous poser la question, c'est qui? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le dictateur, c'est le criminel, c'est le bandit Assoumani Azali qui a tué, qui a détruit, qui a
torturé, qui a volé. Et là, il s'agit de la colère d'un de nos héros, un jeune qui s'appelle Mohamed Abdou, qui l'a fait comme ça. Vous pouvez dire, mais pourquoi les Comoriens sont très calmes, sont doux, sont pacifiques? Pourquoi ils ont osé faire ça? C'est la colère. Parce que ce gars a tué ces jeunes, a torturé ces jeunes, a volé, a détruit leurs parents, leurs mamans, leurs enfants. Voilà la colère d'un des Comoriens qui a osé lui montrer que tu vois ce que tu nous fais, on va te faire la même chose. Le fils de ce putschiste criminel ne fait que tuer, détruire comme ça. فاسألوا أنفسكم لماذا أجرى ولد أن يضربه في هذه الحال؟ لأن هذا المجرم، هذا الدكتاتور، ليس هناك أي جريمة إلا ارتكبها. هذا المجرم قد ارتكب كل جرائم ضد شباب جزر القمر. فهناك واحد المرحوم الشهيد المسمى أحمد عبدو الملقب بفانو أجرى وعمل ذلك. فنسأل الله أن يرحمه لأنه أراد أن يريح، أن يساعد، وأن يخرج جزر القمر في المأزق أو في المشاكل التي أدخل هذا المجرم عثمان غزالي. فأوقفوا مسانداتكم وإلا ستبقون أعداء جزر القمر. Kwezi watukufu, maisilamu, mawatwania, mashuja, tifanya mna video ti halevanu. Sha emanani fanyao mna video ya vasa, lukangami na mze wa hangu. Ikayao, uksimu billahi harumo wandu na waona watulivu harumo mji wa ikoni kamili, de mze woi. Mze woi tinda wala ndo kwa baka mrume maja ubasi. Shawe mze wa hangu hauka eni unijuo. Mwanama mwanzani wangu rasoma wadzima roli koli roshioni romi swiri hatajeri pashie hende hasomu bushi. Mwanama uo yo parwa Ustadh Ahmed Abdallah, wede muadhin wahe omsihiri wa juma waikoni, uo professeur d'histoire-géographie au lycée ya Moroni na l'école za privé, uo rikaura mpira wadzima, uo yo usomesa o wanazioni eshi arabu. Ekanga mina nongo Komori harumo wandu na jotendeli mwambikana enda fanyiza nongo zeda honi eka abodaye. Jakengede ya roho hamido ulu ya abo kamina nongo sijo mwambi. Abonge mze wa hatuoi almarhum Abdullah Mrume, Abdullahi Mrume, baba wa Muhammad Abdullahi uparashete, baba Miadi, na Yusuf Abdullah, na wi Ustadh Ahmed Abdullah, ge nwana shohatu Zainab na Kurashia Maryam. Mwenyezi Mungu namsubirisheni, Mwenyezi Mungu narehemu mzee wa hatuoi. Mzee wa hatuoi uhayati wahe hasimbuha. Kalilo mwanaja Ahmed Abdallah asomo nge muhtaramu nge nasheo dawa ya kaula shahalali. Hazalani wandu watukufu. Onge abo tijabanu ni mmeni. Tiwambianu ka wanaheyo unde mahala natoka ukaya. Rikaula wadzima, rikahuno wadzima, rikaula la wadzima, rikautabuha wadzima, rikausoma wadzima, hate misomo ya juu. Tsende misiri ba hende bushin. Shabono reje ikenga manjoli fanyi pasiporo mitoka damina imba bizanuko za hatu sitoka wadzima. Mwenyezi Mungu hatamani mzee wa hatu wa ilelo. Almarhum Abdullahi Mrume ya fariki harumo mji wa ikoni emadiho nga juu kamaudu. Aboge abo boncho ya abo nilo hule do umeani haina mdu isilamu ulo bana. Ya wambele duwa Mwenyezi Mungu ya mrehemu, ya subirishe fami, ya jalie banda dele tangalinu, e faminu ihundani na uzade na kheri,
ya jalie baada ndazinu jeri dungane huenda harumembeho Allahumma amin. Ba embabina mwenshi anzinaza la tanjeni la misata usiku lelo njaparu ishia ya maana na mndu njaparu ishia na mabaya shahasimbuha yaliswana hemba indu ya halali uwo mndu yakaumakinifu na bondo wanyanya ronti pi Bakara mrume ay mrume Ismaila mrume wa wandu muhtaramu wonti pia ngu nabe umurimle o walona mu yarehemu o hafa abuge abonye ni mlio haina bahanu mlo Komori emadzihonga jo ufanyishiha maudu arumo mji wa ikoni ni mlo bonte do umea ni ho utukufu wa hanu Mwenyezi Mungu yarehemu mzee wa hatuoi ribe ho mhono watanga arume mwana nyasi no wana nyasi ti wavumbu wabonti pia ze fami roana rowajuhu haina mruika yao karibu ne famini ribe ho mhono watanga rambe mguna mrehemu mzee wa hatu yarehemu wafu wa hatu ya msubirisheni ya jalie banda dele tangalin mhundane na rogo za khair anyoti pia jerike na muo riondo wandu walisitiri hali rijohenda jabo asitiri mzee wa hatu Allahumma amin. Izo dizo lakahanza rimwambieni bana upando ndoaji holiho maalumati na ya Paris abanu ya ukana wandu kwa tusaidia ele kriminali la zalibu watukufu na wao wamsaidia kabati mdu jwamba kwa jamsaidia wamsaidia ndo sha warambua ya ukana emisada ya hatune makatiliano yaripo zemvu makatiliano yafanya ulaba mwinji itongeza karijitwa wa basa haizo kartu saidi ya azali ngeyabo ke kwa tusaidia azali wajivuru abo si saba sadira lazimu rifanyeze na waukat ngamwambioni botezire riambilo azo ya ukana ebanu ngamazo msaidiwana abo aina mahala ya liyonga mtuko humlalika ebanu ngamwenga oje na ngamumpara oje mswalizani momnika msomo timzini la nyino baba yenu atatahana dubucho ndi aeroport yanzuani yaono azatene mafulo erane zemwawo yenda aeroport ya mali yende ya undezira la fumdo amba ukana wika twantiyo yabo unafiki undo ulo ajala hanyu bo wa Komori do ubamuono umezi wandura waona warisaidie rimsunzu serita hemana damu shiumbe shijo risikini ya shijo kana roho shida sa ushendo za mradi banu mneji bwana mna rijo sofensi atwa mna mjari fono pia la glaciture e baridi si onga ndwa jwani so angami abo ngosi na bokasi na mnati mwe mara dolari inweri yenshindu emjua wallahi ngabo wandu wafanya misomo wa Komori ngiyo tajiri kado kume rahane katwari Komori ngiyo tajiri kado kume rahane katwari wango mjoi manizema diza katwari yone hao kayondini wawana no witi wallahi bila hiyo deti ya sharabu iwana uhaku no witi nezete tourne manazila sisi Komori mawaziri wa hatu nema directori haina mdu anomewa yoto ambokan amabala ngunomewa yende hibe wallahi ke khairi lo bonti juu ya Komori ijori tosha watina msaada wa n'importe qui shabano msiba wari hundra do witi do shenzi no witi wa haina to amana yani kiwa yoto ambaweza uhibera we jafa shana muhimeda nyino wana hanyu no wandosha hanyu wedi wao mdona ezijoka wajiria ezi ajali mbiti ezi twabiyambi wajweda wakehiwano mvinyo wafirwa ihondro warejei wajufumu ona walevi paske mrangamiza sibabu danyino wedi na masusuma walola shakabati mdure leo kane mdo mshango ike tibidi ndo mlisasha haramu mdo mshango ike wanahangu wanuke tibidi ntwede nero hibezi maliza serikali ino Januari sanu wa washi ya majumba kamnaula le majumba yao ha amani kamto ujubidwa ni masetwa ni na maserabo hata ntulala bofu ntonzungu we para mazarifu kube teriso mebadiri heza upando hata na mnyeze nyipando hata ukusimu billahi kamnaula la msiuhe wana wafao mubarini hula wafao Tunisi wafao Greece wafao Turki wafao Algeria wafao Senegali hobarini asibabu ndapo mwadhulumu ze haki za hao pia basi ngamwambioni kamna usiuha
ngamjo uheza mpado hata mpado wandu msomeni badiri na mahitimata badendi mtojwa zinu zilada ngezo mzingarani da nyina ze fami za hani akukanyitsi wandu mdona urumbi kamna unamwambia ni bana bani tindizo nuko chana aba sai mwanama msaada mudana Jibril umjilwa zibani bana akemka udoha beziri hundaona zinu kabati wandu jujako mdubie na basa ndo manga sashatu de zeli kolisi karodonja rumasias riulo warifupia banemana mwanzo mrenge mapesa mabenga mrisaidi yao dabo mabuli yowe ziwanu warirendao zinu dabo mto usubutima waba uso tito na mvio shabo owana wedziwa haina mdungu tu ajiri jet privé na usiku emana tutange mapesa rakana mvio ya twinda ya jo nda ribela mbahindu shahina mruha ngo ajiri mvio yo pashaina mahalanzwere waja jet privé waja wajiri miliari na miliari na bo 2 millions lijoshinda riula ya mvio ya hatu karitina idara komori shabo ni mndu yana vila boko ende ngujoshinda bweli ko libana ngujoshinda bwela pita libana ngamona emna idara mweda muhida semali mjoshinda mfango ele daula higilo na pano soleri pia shabo emiji hatuketina mwenje yeye de urona mwenje basi ele daula yalizingiza mapano soleri ngena mabido ya essence ngena izo zonti pi baneshanga mize komori unti umasikini undo widi masikini wo munatelike na mwazali we yafe banu baje mndu banu yajambe ngurumwentino amjombe kana wallahi rawo jata msada uni permete jo wone wallahi kanja waravi saisho hala pia shajabu jona utajirwa joka ata uwazitima enyumba inugele lawo bonti amatere riwa himsiri aba ula pitali fa ho fe pinda aba abasa basi yorogo nyako ankena mrenge kuna uro habanu wallahi bilahi wajonese compte bancaire ya hawa urengera hobi engarazeo himawone hema toranti bari tafanya weze mvusa hatu fikira ndo afo bari nizilaburi wandu afo mo l'hôpital bakabati rom kabati jauja una ezijoka zabari wako ema directeur ngamhibawa ema waziri ngamhibawa ina ni kwa pa kutorenga denambla yi mauvaise gestion boko aina ya nomewa komori hama mru ya topulwa basi ende ai kari ngabo zisima za maji rijo kanga bo maji katwa swilo mo hatu ezetiyo mdugo do bale bidu ende yahu balaga mina facture ngabtuka uliba mwa maji shaola yango bala ola ngondo ya bile bafu ni ende ya hibe maji ya je yahu zende ya nyise daina ola ya bili ya bulieti ywe maji yani waswidi maji obira harumati yobo wana haramu ya waswilo da honi maji ya mdubula robino hauno maji shanti na ukana robino ndoja no hula maji haruma mabeni na jaujao ebanu ngamuyele wao alafu hizo keti janga mabioni banu ngamfiro kana badi mkaidi washiro wakati watu uja kafiri banu au jishenzi au pede banu dikekali hamwa o washenzi wanu banu wallahi billahi eke watu jara isi banu tobwe kilitu toboda mimi tie heze mali sa ku Genève ngenda bange zijulu ni wantu wachi chati da wene fami au ngamjona mwabaki yo shaka mnawi yanshiba ngamjona mwa yeshiwa tamfeyo shaka mnauja muyeshiba hawe yulo banu ngari tugurenda hama azero mone toma ya zeka uroponti wandu ovunzi wa toma ina mna mavunzi wa komori toma wallahi ngari tugumvuzani toma wallahi billahi ngabano aba Junaid nga milliardaire Junaid hoziwani nga milliardaire demisioni katina hamu we ukana abo litsono katina ushindo mfanya licha ubanda mahamine yara masese mali pia daina saba sasa bo bainge tidumizio aba bainge ngabishomera aba la tola Junaid atola awamtoa ne zero honyi olade amtoa ne babiza majava ne babiza hindini sijoja tamba chao aratola atola katitro aribala hamba ya roho ari hamba chao hamba ya rende awayare de Junaid akura insa retsola majindru yatsona atambarange ezayibana na haramonu wa chafu wanube dimreda boele kotilao ntsoro ne bango nkoindi awumreda bali yindi nabada yo wa parisa mdadu wa fuzili yo waholelea on haramonu wa chafu hatoba hanumlio baupado inde mahala baka mfanyo feti namde barange
na mrege bange dele poda la honza shonga wandosha hanyu mwende mwaba hebal alwadi bala timambia nenge mtu na bapoda ode mumnika do baha na mwambia aja ko bakasike tsayine da dokas bayiruge jota tsambabia do ikazaja utema rasta basa saba poil la pasima troy enu lena bapoda nende amnikende ya ba yomjara haula baula ata izira yulenge amba uvangu weranze ubone nge ujeba kona uvangu atsirema isuha ya hingi jadidi kajarida ndogo isuha ya hingi jadidi kajarida ndogo na mamuli yepoda na bala timu zizani bona kahula shabanda bona fiwa ni mzee wa hatu shai timu abia nikuwa na mwede mwambia mubari na mumpare ya bali yepoda yaje yaliba yasumani kababa na bagona yaje yambahebana linu hata izira yilu kana ushindo libangu wali kujwamba libale yejerinzatu linu hata izira yilu na mwede mwamtashe na bagona mtilwaze na bagona na bawaza ya jado bahabanu wabire utorutu ule mbaba halidi ambaye ndenzi mara ziwana amtojikomi yasha itwanga miyamanda mile na nunda zenu de bamba ya mbani ino de bamba ya juu onu he ya ukazi onu do bari ni hun inde natija wa amba ukana ali muradi mimi kama chemru koni kadi enda do kazi kwa sketi jo zinti wambia ranti hal ndo mda abora nezu sha evanu basi ko mori kama chemru mesenda mrume akakomori hafu yo para fanu ha ekemisha mraja mbango abo itakamlesani yabo nene para wambito das fanu le mrume akakomori basi fanu kajaba na mbe kajaba jo finaliser kajaba go jo premi wani kajaba go jo pa kofia atode azin amtimis aboge abarandile lo na mami kana fahariwa la yo hanza ila time ba kofia ukazala makofia ndo dungo pia la ya jao wende wakaze jao alafu ubae wanu wahele gona no wanza ukazecha kama Ismaila sino wala misiri hari tirikani karisera nanga mwabiani ukakaba sijonzi ya malenji kanzanedi ha mnaharamoyi eban gurungo zino tamale shamo biamba zuka zamba mkodorongo se peple ina mnaida kwezi watukufu wanema na rais do wenza shonga wao emana ulo yabo do wene fuwa wabo wadasa wapashi shenge banu enge wanu anadamu okutulwa jo watawali abonge asina tragasha tujuana berogo tizo tiwabia ni mabia na tiwabia ezemide c'est ça baba tu ya fariki ko ni wo mru wa khair nyezi ngo jitali yake mru wa pepo ni banja paro na ndombi za ni mwambie ne zaishe twashazali ne mzade misiri au mwambie ambabo desire ni mwambie ne hadisi ya mzade misiri au mwambie ni na shahitu ngabo gaza umitera ba ndise che bata wakati ndawo shuma dotko njami ntindar zibutal ngabo mzade miswiri enda imi arenge walala da ene mrumme alafu enda zingare mrumme gudom masele da ha na umsterihisha sheri amjibi wa swafi bali tido juana na indini swafi imna hicho na mnaka izo koliwa sheri bobo da abo swafi ba tiona matire mwani jua jinji wa miswiri ngabo wa Sudani kwa wale mwani jua hamba darbat shams alafu mbeja disosha hicho swafi namna ila kazemba maji mna serviette namna ila alafu amma seche toba la tam tidwa za boshe ngabo mwanamshi aparo ufanya namna hiyo uparokana mdumshe adoma sena mnani ufanya wino hadando deshe zonge shindro uni hadendo sha unabie ranzi ngojuke wa isabu vara unabie ranzi ngabo uparunda mdumsha ufanya namna hiyo imno maba uni hadeshe itabeshe tashanke japaro ndro yake tila una jana hulo
Ishaka japaro ndo wale bana shindo da wana hudo da ule sina na ria da paro ifanya namna hii. Yeye za uda sumati. Mwamba eda fanye ja sumani ndo wazingarisha itso udo shihanda. Jambe bwaza uparore mwapale namna hii. Uparuna mndwa utambishe namna hii bwazali. Wakati kujamba trawa udo eda bayine wenda bana usubushia de bana na mndwa lizitu. Na bana usubushia de bana na mndwa lizitu. Okay. Eda reta mafura ya mbona na ya zeti na ya mzungu na maidi udo mwana bwa suma. Shetwa ke shuro etijo bwelele ya mndu kwanza mapesa kwa nange ukamana damu jo basuma na rizieni ngosi renzatu. Na riziyere rendera ya shiba inge do mwezini ba inge do binguni. Iyo ndizo ya komedi busambe enge mndu. Chobone mana nafa wanda utobe darenke baki banga tovuka balowana. Ujoka wenda majilisi na bahana do bala masoha na majembe. Ede ya bidi bana basi. Aneke wa shia bata wandi su telefoni yana. Chata ambiwa za dukana na mdazi. Kenga mna ubu mnwe mbezala kama mjomjero mbamba jeni mdwa jua tawenza. Mdazi utetezi. Banyi ba inge mdwa jatijidodo. Jachikunoris. Ezibu talane katakatane maindini ya hanyu. Mduko tutuka ama hajapinda hajamaiti. Ifo wandu wabale wali munango mazamajini na maindini ya wata jezira ma wata. Gemdu ya jula kama ninge manadamu ya jamba gemdu. Yukatakatana na mashaka na vichili na zibutala. Une seconde ni time 9 ni tsoiva. Ahonge avo watukufu ngamparo ni wandu mnuko jamu hadisi danyinya ya ambassadeur mfaransa ulo wantu juu yao na msubuti mwabieza kweli yaonesi ya ukahakika kweli wanuka sina za hajindu wajida sina bushini wadi dubi ya bunga kwa tiruwa za hindu asiwa bude zilingo za wandu omekiwa hibi dhahabu ya wandu ekomori wa hibi dhahabu ya wandu izo zonti pia enti tuwelende hansi ya walevi warufu aina mkutua enti aringa hui emergency pia Evala mwishia ola mnatui yaka urongo wajana uka kamje devale sekre hapo. Arifa haringe farata alia jabana tanasi. Wa mndu wa telefoni wa hata kwa turenga mndu. Mitati elewa. Nirilfati uo kaka uka turenga mndu titara ntefa. Ewana uka turante fundi warende ba. Omonefu. Ewana uka turante fundi warende ba. Ono asoma watoto abana de juze utojo wa tablet ya televizina la. Edakara sedi mama dine grupi ya. Wala kufikiri. Ha? Uti watara ndevo tabas. Mimi ngarjo wa Remanueli. Remanueli. Ha. Shile shoga. SRC aringi wa made corona. Yanda ni wanjia. Ujihisi hama. Esenugo ejoka ukanje. Ujihisi hama ngo hisi mna ndejugo amamna bubu ona zila. Omusizoni waza urohe utawo upashia amade corona. Abonge abo ni wandu wa siasa ngamu mmeo ni hutu kufuahana. Na msubuti mwa biamba sadweri uwe ya ukana nono. Ngari uju wao ya ukanga msaidia au imroi au kamtu msaidi. Ngamjushila msaidia mwabia zia. Eze votiza ruwahu ni zunu votiza rabu Allah. Enamna masaidia yalo yabo ngamjushila msaidia ke kakao. Sino wa Faransa wandi suele wabo Desire wa Mohamed Kao Bonaji Mwabdala. Wa Faransa wandi suele wa ya ukana ema diktaturi wa saidi wa wanu watongeza ezepe plus Afrika pia ngwa waengao. Na wandu waluna kilu ngwa ilo wanu watojo jua uduba wanu wariredi roko za tulazimu.
namkera tibu watukufu mria dojua ezengori sansao ekemdu katuke ya bili amuso swala bana wauso swala tsalinu ngabo kalite ngabi za wanrwashe namnijibu engabo kalite ngabi za wanrwashe ujoju wangu jotini weka sudia joka hands engabo kalite ngabi za wanrwashe ngabo kalite ngabi za wanrwashe ha na mdomeko ti atajoka ujibu nzaze ukufu wa sumani na mdomeko ti ya odo ujo tungwe kaswida ole jubo ujo kanza lichulwa leo ngabo kalite ndaru za wanrwashe sainubana ثلاثة أنواع النساء قول سيئة نزاze ukufu hazonesa ewa mando msheboko yo upanga mrumme yo upangia mrumme oimba mria kamlevi mria kamlemevu mrumsheola halolo arenge mrumme ola hamtartibisha hamhonore hamtavalweli yo hamba imra'atun تصنع رجل كوفايا نايو كولانا يو كامبامو وكاو rongo wana au makinisha au valorize au protege au parfumo marengoni ngono konrongo vayo rongo ondo na hizo tipi ngabo ando emba buto afunguzi sende contraire ngabo emba kofia aikazadi ngola arenge fobaza ndini hanjada honi bala kamba de dosku na oziyo bahinga bondo shibo kwa katio ndro abayivuva yondrongo makinifu nge mrahafu nge weyo hamba imra'atun tasna'u rajul ngabo imra'atun tad'u rajul ngabo mdumshebo ko kaum lola na mwisho ndo ashe tuzi sabu kana ewandro ashe wa yakalitenga ewandro ashe wa yakalitendaro ngabo mdumshe boko bainge kulo sharidi mlola ngelendo lirengeziwa lido vaziwando lido lando likatahafu lido rongo ambabi likana tartibu ola kamjinga ola ka guguru hunu ola kana baya ola kaja ushahundu mdumshe yalelwa na malezi hamtartibisha hautolea mdumme mwema na wanawema abada basari ndi hacha waka hunu hali wadoja wa yamro hatu wa komodia ntu abeli kalima la kila bailo wa wadoja ridwani kema hande wa wadoja ridwani ka emafura rabisizia wa wadoja rido wa pa shaula shabaki wa ridwani ka jaha izabare kamdo fanya jaha ola kamnene ola kamtsala ola dokacha yoti makauli ya mtu mwamba basi arumwando ashezi yakalitenda aru emdumshe wa mando we mrume hakabwiti hakamlevi hakauvana hii hakamanzazio hakakuloshari she mrume uo yo utartibishiwa ni mrumshe wala wa malezi hamsitiri hamregeza dopezende vuja ulorengeze nyile mnasaya toi mnendini toi ngujo jisiza jau aba hawazali wadi yongo tonjaru mabtakwa nyowa ili arenge namjweda mina mrumma hangu era arenge yo mileleza aurele mbamu wo marengweni ngonu kona yo marengweni kuvayo nayo marengweni endabo kwazi autinjia ndo bomada usufi mtukufu iswe le mer yoda ila ola tijitaka tijimdia lifsaba mdo mona na trawe kisirani jainu yo mdu tijiko tokaje ba mdu mshamadu wo mdu nare mmezi sabu swafiranti ya juena mna tukokazenga sinongo jo jamaiti mdu mshewabidi wode wa madu mdumshe hurengezo utartibisho liso uvaso ndo parfume ngonu kondro avasa na kaudonu ekemdo abirana na mdo kofira abirana na gonzi la
awabidana na balala ikango chafunyo wandu walomdani pia ufikiri ngo kwa jitonde wandu pia ngo isha tata watile ha idijike jiba twafi utakawa ni mino jiwani yo twafi kabando kokomera ngo nena yuko ndo mama kwa mbe ngulo ala fate ke wandu baji ke wandu unike kabo kirdai ho ke ndo mama mla liko namna ila wali wabwa bila ko nika kirdai ezi to bien ndituona kulo shari la twaribulo shaika wa sawa njaru madola ondo ume wao emavoyune masofaji yao uva yondo kengo sam ono mndugu sabwa watu walula pia waeza mara akwashide nkulo shari la tukwa usiswa mu mlaza ula tukambwa bezara kaba godo mangapa hahambiri ele dzina tila autizi juwa tobira niyo basi uje baba twela pashi yapo basi ele dzina njoro parado bi izo tishuli za tobale mnaindi ni wote mnasakoshi hapo va eda ele va mnasiri hapo tontini lelo bale ogo tontini leo biro wen besa bebe bishanjole dira dilo go joro para maula na go joro para Sulaimana au François au Frederic Frederic on romada wao bahe wakati wajao ni direct wajahambiri wajahafijo basi wala liko shuli bala wa telefoni bahwando alo mji arumwe shombo pia wodo ishi shabo karto wala ratiale hapo amamruru mizomru halo magana mrulo hozi abe wala abale ukoro kwa tatu wena mrongo ishi wewe mjofanya uja okay hapa jo ndo ashena mtahadhari ngabo kalitendaro ngabo kisira nina nuhusi uhamba mra atontodeo rajut uwe mra kama kinini ola ranzi yoda ni ula torende hajao ujo karanzi alo lemza do laba sa torende hambamu atorende hawiti atorende hajao atorende ngabo ndo ujo karanzi alo laba sangi makina aridi hamdafu abasangi makina abangudo nkandro ngudo vayandro ujo kabasa mkatsido mona haku hatartibishiwa areglewa akorishelwa basi wando shewa hawara wa mwiso uwo mndu mshewa ko ngena valueri ya wando umeshiwi mndu mshewa shewa honore uji angalio wanao angalio le dahola hozemko sa pia uji basi uwo wodo mdanzu ya tunde harumando la e question ntiro mndu mshe mndu yanzu ya mtsaha waudo ando ashe mndu abidi angali ngojo tuwa ukana mabe sigaranto da okada ilo gilo na ndobiho ende bichoka unirenge enkanto komori wambia mndu kana enda lole ukena baba no jodo vali enkanto unu labada ubi unu jodo vali enkanto ngama zomri alole hau vali enkanto ezeno komtumia zamba ukamndu na lole kabatinzima yabo تنكح المرأة لأربعة لمالها ولحسبها ولجمالها الدينية فادفع بذات الدين تربت يدك فإذا جاء من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إني كم تجمع عند كندا هم chini ujodo va enkanto ndo enkanto inga mina mrumshe safari ina unga mina mrumshe mahala kadha kamtujibi wanga mtuanza rindo jano da ndo va enkanto ezo ndo vamo bianiso ezo ndo wazali ya mwambiani itoko bidi mjibu wamle video akaujibu hamba gochu mbaba yangu akana ngamia ya metera majana mane juu swafi sokoli vayola amba sisi yo nyumba ya metera zivizili uho juu la ba iri enyuba tukiona etaji majana iyo uheyaje nakabatia sansweri kabata la ngogala mi uheyaje amba mi pashinga mia ya baba si wasili ewa kujamba mkana ngamia ya mama jana ben ile emergency ya zali inu ngo koifanyaje na ina shanje yako tohiba uomleve atoelewa asina bwana nyumba gilo karibu na wasilo binguni waheola
Rasina farasi huu ngiona ndini ha elko farasi iyo kuchukua ipashia jamaa iyo huyati nyumba ya meterasi wachara kada uka ama mi upashia farasi baba kuda baba kwa farasi ya meterasi wachara mi upashia getsi kwamba ujo ipashi baiba nwa wakati ekamru hamira ndongo yo lazima mdia zifikiri mbapi tata na yema hiyo kamori asina mna mwana hatutola ya examen aitibu na ba exam na mwana hatutola ya ja yakao tsunga hunu maisha mwana wa zukiwa he mwana ma Muhammad al-Arif Saad para maisha Saad ajaka enda ndini hunu kajabali ya mdai wa bronzi kajabali ya wa fedha kwa jamba wa dhahabu shahari ngwandu swafi no ndu mjini hari ngwa aeroport na ficho basi janabo nakawangaliwa na ndogo wanu ntwandi sote kaona bokana ngabo mwanamshe yanzishia mwanammahe yauka félicitations wa hunde baki félicitations ba hunde baki na yabo hundana na 51,2% nizunde e doktora ya hotsena ngunanze dikena mwori one wo timize doktora bahe mwana mmahe bo yambilwa indina mandi yamba ndi félicitations bati ure baki ya 51% hamba yo hato pirizo ndato bulwani ji opirizo rade a 51% koja marugo za ukanane nje nifanye doktora vanza bari tuambilaniza kweli karinga mundu passablo kiabo ngona bekana mtu kaunda arma medicine ni ndena doktor amba yo atapirizo ranzi ke jabidi ni bulwani nji ayo anesha rotsoa komori na bumdiarari lwani mru esha zimba shijoka utafanyiha mnasoma gamkozo Allah usiku zikiwa wangu ya kaulola subira marehemu sedali kama aliwode mroah rahmatullahi alayhi hajaba la furi tunamba video bala wandu alomba mlazo mana ba video ila ribati wala sukari nja mabiru yabo pia sibabude namna ya ka filme hamamri akana tapala banwandu wenjo ku filme komo ribati la bonjonja mabiru pia ndonza ruona usuka mandu ari ndao jamaa mahali wala lawati kwamba ya rabbi bil mustafa baligh ma ka sudana fafir lana ma madha ya wasi al karam ulodi saja wandu ku kamera ku filme wenji amandu lona tapala basi anuka lamba mlazo mwana bana atumba filmu ila bala anuka nao tijula ndini shaka ubi hasha shule anuka ngala bwana harusi sola na no hula alafu sedali kama linguna mrehemu na twamba bo shomda ka filme na iswafi aba kutsori ndinda no tapala alafu bakamdu na umzeda sabaya ka filme ngia abeda sabaya dola sikadhalika ka filme dola hama tikaidini haba yato urengeza ndo filmeno ha obwa bila sedali kama la twambira mlekana ha kaidina ambe kana filme na hii yato urengeze ke ngufilme yatemba banu ya hey katuka mjaba mabiru banu na mtonga sababu na namna filme muka katuyele wata na like wandu waambiza kweli as-saraha raha wa komor almuradi kama mtimizizoni mwambie nyakana ngabo komori wenji wala lao nize telefone ابو بنا تسوى كان اصبح الهاتف مثل الزوج تليفوني رندي hamade mrumsha ude mrumme wanuwa bakiyo dauni yo hata wadotseha mrumwa bila ndo kwa telefoni halili mrumwa bila tendo kwa telefoni atsehe halalaniyo wange mnguna riveze bateri za kweli za usharge za telefoni za kweli hamba asbah alhatif mithlu الزواج telefoni rendi hama wandu walulana nasharu ma ba'd garisesha wazimani wananamu ma ba'd garlala wazimanizo wanadhaku ma ba'd ridotse haba zimanize telefoni basi
Nyo mdungo vahema kia jinga nyao tiri miwani ni mrutuo. Bwelari owazadi ngwa yabo kwati yao. Toujours nga mono wazadi ngwa lembeza ozenyi ile swafina ila yonjiro bwa komori. Owazadi ngwa lembeza ozenyi ile za mikaba ya nazilanziro. Ala fois ina kati ngwa usama swala. Nga mjojo uswali ya tina ujo uswali. Nga njojo. Wanda hawe jaz jua uswali. Nuda hivi wali nembeza. Nu ya hinri. Mrula aniwa. Na zi amadi mrakula aniwa. Yo problem. Bahi yamba misuri nga bo mzade. Wabahi nga bo wazade boko. Kekawa jajiti ya maindini hata msofiri wala wanaume. Hari nga bo mzade misuri. Akaenda hule mkate. Alafu nga bo mdu ya Moses. Ngonda hu. Abadna ule mkate wantivana. Oda ule mkate utabote na mna yujirengeza hata mamrupashio ujita makiaji na maindini na manyile na maperuke na maindini na Banjana mtodu banende na tienja fanya zanogo hizo njata hareni ne mbabza nyile ne namna na vaya tendeti imisi warumwe era yaho anroume Baza nyile seze razivalia Ola tute maindini ne zebagili na le makiaji tibe warumwe eraje yaho anroume aga waraje anroume na ndwashe awuge abo ifolelo ni jirengeze ndo nende harumwa anje hiyo Ebala mitera huishia hizo na beza hemri ya kaumase washe hitwa hao. Dada simaha ni huishia mri ya kaumase washe hitwa. Bahidu ngana na inu njo optimizin lale. Shale lunga wya mparisani. Imani mwabie nini ugenje mwabie mparisani. Gabo mrumshe. Abo mrumme yambie mrumsha heukana bae matsu. Habae matsu ala famu kazo mhono jao. Wakautabuha emrumme ambie mrumshe bae matsu ala famu mrumsha bae matsu hamkaza jao. Amuzisa waka engo ono hindi. Haba ntuona hindu kamtuona uduruvu. Haba hindi ntuona hindu kamtuona uduruvu. Bahamba ranzina hulo la yede namna ni wanao. Haba ranzina hulo la yede namna ni wanao. Aba haya katuka jodo kubuliza nao makaulu hata utojeshi ndo resiste bateria hege jo decharge hapo ya tambali hapo ya jero alo balu hapo ha arumeze firigo za manga kabati uambio mndumba kaulu ya taratibu andupia kwa tukubuliza na makaulu maziro mana mihadungana ni mna mwana mshengo atembe yao nemfua mnamfua du usiho la plus fini usiho ni mna mrumshe mna hawara ujisa so afeko andu haruma mna wakati wa romantike na mna inu kabati ile jua kali ne jifiri shangu wale maoni mna mfua wa taratibu na mna inu uparwenshi haruma periodi ya sentima ya amure na mna inu andu wado ngomziani soa ili ridori mwani mna mfua wa taratibu na mna inu ambara nso vatarabu mna haramu ba anromena kana upia wakana magari njaparo mwani mfua chende jivia zakari badi ujise kwa ngwari mwani mna mfua mtiti hama wakati wa sentimentali na tiwa bia ni kamdaze ni ujoka unamba ubia hanwa ya tawa na makaulu maziro wahewoi emrumshe hajangu hado emrummele da haha istonge shindwa uswafi abadi amjibi wangu nisiulaje swafi abanga mwono ngojibi wabo sheri anga mjibi wa swafi amtuna meshe tu abasa shibunguza ke sundwa kwa madira mnashaka hundwa swafi mrumme enda babi swafi do dingoni do shi handa ro ya enda abo swafi do ni handa ngojibi amjibi wa swafi ala fois mrumshe nguisi kwa mfanya nguza mimi merci chérie amjibi wa nguna ulibia ndo una ujaza heribo mrumsha angu ni wanzao mama bahe haja ya bahazibi ngunya ya Moses bweshe una amoso ala shalom hao nijibu sincere unaambia za kweli franchement amba ngapo mwanamshi hapa ufanye za mwenye kufanya wazina namna hiyo mwanamshi hapa roja do kwandi namna hiyo no ugate namna
abaranti ba sheto shangu ke japaro ndo wale mashindo oranti na hulo da desha shondo njomba huo imidani kwa 21 au 24 sur 20 et déjà wabu Allah ibida jibu no swaf amba unihadi sheto ni imana shindo oda we ndo tsogeza uretse na nari umda paro ni aleje ijoke japaro ndo imana shindo oda we anduna oda za fanye jemba bubu wamba wala lao enu jotendea runga udo juazi mweje wala la hata wafu wajawaizi kwa jafa angejo hozi mweje we akaba eni abuya nyangu tsona ndabo ruvu na mafiti maruvu kabati usubu watu wabeza kodi kwa tusubuti wadazi miterango isheleyo usiku na mwabiani wandu washema jawabuke wajawaile hamba ile maruvu wala wadi waze masutu telefoni wala wadi wazacha mndu mmaja wala jabulemba maele amade mnangana ngavurizomba maele akanti wala ngulo mndu msheka ja bala maji oshe naam yani kamba majitile mewa chonda rega bakuja funse mindu ha mndu mshangu nguni jibona mnainuka joda rega bakuja funse mindu mamsat kantinga mlo kakatani bela maji angorendo tila lamba pinga mvumo ewa wala mdume tijibala edo nzarenge tiji aparise maji aparise telefoni gyo pan etima beda ndenge mama jopa no firigwa haraya barale meomindu wala na tsorenga vala ya mandishie message ya bipe ya rudi ambeshe message basemzade hatuka makarlo wisi kaubezo shambroni balango darenge telefoni emrumparo ya mbesha message alafu wenda ya jisa telefoni ngojoza hamdu nibe lamba majia hamdu nibe lamba majia njomba hamwa hemzade ba njomba wa hemzade basi ngabo mndu msheba he yariwahi ngabo mndu mshe yanzishie mndu mahe kanekango ujo mndu hulanku huba tina ushindo piha na inu pomdeteri na indini ya fanyiwa ha bilingani kango ujo mndu la mhaubali alafu hanani hamba wema hanani hambia wema bahemru meha chobeza hana nindo hamba abo basi kanzani joka huone message dade bana na kaze hanani hambia wema parce que na katina disha barua na baudi bele bairukata otsomba njaone message sheka uone ya mwiso na disha ukahanani hamba wema uwe mbona mshedo yu hanani anabe wema abo sawo tijoka uone message amona uzema kri sawar watu Owedo yalo lina parele shahada. Abunge ya mwiso ngamtimizi mwambieni ya hemlevi ya lola ya zayo wana. Ila rifungu tote hamdati ya jizinga manyabano jipashe wabanu. Gawa ya rosa amada ya wanu mwaro sena mnei. Gabo mlevi ya zaya wana wararu. Mzima hamkaza simba mzima hamkaza dhiibu mzima hamkaza ndovu alafunga bwando ndo mozisa kwanza bari waza wana wararu wenda wakaza madina ya zinyama hedi shiarabu asad na ahadu na dhiibu Zabari waza wana wararu haina mzima wada wa mkaza dina la hayawani wa mkaza dina la inyama amba mtushile ulu wapara oti pia mwanzo ketu wapara kadonzima basi kalimali ketashini la mwena ya hayawan zinyame pia kwa jo wirawachi ya Abdallah ya tara giona retard sina vumbwa babu mwanama yakauswaliza alafu
hapa mbaba wanafoba wanama ya wafuha waroha bahata juswali boista wanenge bakamna puhodi ngoni bana tukalo wanama wanafoba wabondo kwa swalio wakonti atahiyatu wanafoba mrufikiri lila jarifa au file ha zeba ana ta faransa ona mrungu swali imbasiri pogeoni hao ya nyama rukunya ndaba mnatiri kwa mamna ndi zebari ole bahela bamba foba boko mrufikiri zila mask ha to wala moto uto wepi kaza wako kutegeza kamdo nyamisa yaone hale warulu atite kemnungu swali ona mdulo na magasho na zila odiwadi ha odo mrufikiri mbweza mrufikiri misitiri bayi wamisiru wao hata ujore salamu wote waniso hushaga mama homo huja mama homo huja hawla wala quwwata illa billah alafu baka mruba la hata dezo bata de ambata le salizi yao yabo mesele le meriga yao visiriatu mama homo huja alafu baka mruba na matende uswalize hapo tende uswalize fajia chukuranjia kama timu ndo mtende za swalize andisa suratu Yusuf wala aina ayagu tusoma na yapulo hata bahata Jerusalem wakamze yakodi godi aba Eramna watondo wa suratu Yusuf ateze tobia wanyanya Yusuf wa mdenda kuja mdenda abe eramna waraganya suratu Yusuf ateze tobia za wanyanya wala wao msisonga bani wala wao mtinze wala wali wablate kairizo wanyanya wala wale ndio Yusuf ni zware de suratu Yusuf waka ulisaliza waka ongei labda shide Qur'an nambeshi le Qur'an ngamona winu ngamutibisizali wanwa muselita ni kaza shukran ngari mshukuru yao dia yabonga yabo monsieur maire hao ngabo ndio uzishokana ndumshia uzise mrumahe eba nefasira programu yahe elideri wahanyundo kandida wahanyu hindi efasire programu yahe kandida hindi mathala ni serse programu ya tutaino komdede programu ya tutaino ya IPDC programu ya tutaino efasira programu ya hizo election hindi ya ukana kari hundu efasira hindi basi amba kawishi ya kandida jamba ze promesses za kandida wa voti Komori ama programu za fiancé la ijalo la iza kwambia mrumshe kawishi ya kandida mkomori ngumwambie ni kakarjo utamachi uno wanuka mtulumishi hao wanoana wanuka kozao wanika lazimi kenga tsikasina university nsano wanika bide mishara ido kacha kawishi ya mkomori ajangu mwelezoni programu ya hai kaisa votiwa anduka ama fiancé ama mrwa bio fiança au mrumsho ambie namna mimi muti mapesa ekemba isha mrumsha ukani mimi muti mapesa mruna chabu bo mzadi mwenzandabu mimi mama kati hundu hapo basi bahinga mjo wona wone mdo ko yango akumzaza na balaide akauja nswaliti njeni dangushie arumwe ya jani mitila mimi mtata ho basi no munda basi ngarjo bienshema la ujokante bwe nyumba inu da hobi huno rupia wa washiwa wa rupia wana magaro wa rupia wano wando mi walo wezi wando shawdo atongeza mdozi juwa na nimwambia oni tija ugusalimu agana wando mi walo wezi wanu wando wene fuwa na masusu wa walola wabwa bila shamdu mshe muhtaramu wa jamba no
ngoli bazu kuma no kutuba da milioni na maindine ngarendo Dubai sigardo vacances garfanyo la belle vie tsora watengo mantsora wateham atumweze shuli ngo atoma pesa na baadaye kana wale mroma hoye bwiti halafu o watoto o michino wazado michini haina katolo na shuli ngo para ule bwiti lita konse kasina shughuli kasina suare ngaritoka kufanya jao ngaranzoriwa he ndrija kufanya jao habe hamsada wa jao directori habe ha indini Tony Ndaruza sima dobi habe ha jao wallahi walari jokalla bwiti zilahidi ngul ben ajuli bazo 20 na jari ngam nikan na bangena wana kwanzo yale kwanzo yano ngena facture sabana nyinyi emana ndwanu aluna shonga danyi ondo aluna shonga danyi abange ban ondo ome waluna witi wan ondo ndo sha haudo wa solitude baike mdashi mndo wanzo ya voti wa hajangwa bo program tu ba ranti baike sina ndo kutokanza uzifanya rumwezi wamba antitiri pasa shaitwa so bajerele kiyo basi e program yatu garjomplia ne mishahara enge makandida wan ranzi aliswali hii hafa madabala haja johari haja taki haja tijida wopia ikili lusambiaz emwene foi engo wandu wakanza watesharia engo wandu wakanza wangaregeze msomo hauno hawizo pia watu kufanya mabinzi mao aruma msomo maji unono dima ulozi izo zonti pia watu atamaruwa ifanya sha weji basi wanwezi pia wanu yele bana ndugo chaudo sisi do rakala sina mtu kadha Allah billahi wanwezi walola weji ngani d'accord comme si d'accord kuja rengeza msomo kuja fanya mahakama kuja fanya dima kuja fanya ulozi kutina maruwa ya duniani ukana uifanye kabati mwenje kabati maji kabati shena mna wahajade namna wenda za umo malaba mazimbi mna makana sisi do wandu bo wenza shanka wanwezi da ono wenefuwa ndo shaha Allah wanzo urengenti ya kamili ujoburume mahamitanu enti yo namna wirenga ngwe uniko wako mori mbira hani namna wirenga ibalo ko wirenga sabari bo mbe sidi uko wirenga sabari uirenga wandu wadunda machuo hino kwa fahanyora uirenga wandu wadunda mwenchi uirenge wandu wadunda msomo kutina ndo kwazifanya bane machu ya nuamba wode abe telefoni malaba mazida nyina rabe ya telefoni kubori kwanzo bayindu yale ngwanzo maji ngwanzo mwenje ngwanzo msomo ngwanzo unono ngwanzo mahakama ngwanzo amani ngwanzo hazi izo dezo kumkomori ya sanza ho malaba mazi mtodo jama bukado bo parole telefoni e telefoni yo enda hamwenje bo wajinga yo usharjewa yo utwa credit Wano problem ile wanda bo mtu unambia mwabianeza kweli alafu mjuha machui wallah mjuha machui kamtaso ya mideza kweli inde bana mabao fari wa kutola pizza chao wende wa siyezi kampani wafanya magari wala wezi pia wakabana kabati ya parofikiri mimi tika waziri njaka rais shauka waziri wa hindi o waziri waka kamtola kariga bufundi abo mna moto na shwe ndari ngwari ari uhusu wana boyd ari wa home somo ende ari ngusomeso kamtola ko daba usomeso hindi bo mnadaba uka minister job do somes endangalie enamne zeliko lizicho wahwa endakenzi ufikire namna emisomo ijo urengeziwe zenivozi he endafikiri bake discipline endafikiri bake liezo ya he olikoli ne fami ya homsomo tangana nenga msomeso matu mimi kana kiburi mimi kamsomeso namnione endaza vahenishie o yarido wa faire étranger ni pia ni watu wana wazali e safara lelo zevoti ngari prometo ni kage jo birando zevoti zuka so di sababu bo kaire mala barana we ba ba ministre des affaires étrangères wallah ba nunga mtugojeleza kila baba nani ma parse ikawa ko muringo wa uradhi bo desire wadoni hama twi bo ilarifu timsi madam mimi sina ubuli ya mdata ya ngemba akili yangu ne bamsomo hangu ya ndende daba kari dirisa ho singani ko tukavjara sepoti longo prometo kanga jo respecte wika bidike hafu idirisa ho singani bidike hafu wallahi bila ulo hafu ezitwa biazira ende akwa wangu wangamia uko muri aba asibabu dae daenu washenzi wona hubin hud wallahi bila cha yonti lo na kuhunche nduvu yonti kuhunche bas yonti lo na mdume akabo hafu mdume akakomori aboni akamjo hafu yo parafan bati mtetezi kabati diskuru kabati cha
basi wale mdume akapo marehemu fanu tarehe hinge juhamba aliswali hidayah na fanu wadunga hapo wandu wanzo watajirishi wafanya commerce wako na ujiwe kazi ali afubo ko jukana haja nao abonge ni wanazidede mwarengwa yabo mtamwede sana bowe wamba unikiwe education idangale lycée namna ilivyo idangale ze fourniture idangale ze programme wa somesi wao idangale mishahara ya mafundi idangale namna ya kaulazimu wanazweni wake maserio neleba wabidi iyo de bana wamba unikwa ministeri alafungo ronti wa ubalela kilo jodo mimi msomea hanzi hazi ya hangu ino mina ujibana chunga itu chunga unamuonga mparso wako muri parsa malaba ndaza baichesho ngomdu tuna hindu do jonta na wanajua mengo msomeso yani ngubalela kile toujours ka garanti osomesa gabo fanyuzi hazindo bine zisabu namna mishahara na hizo za reform ndarenge mapesa wa wazali wani kwa mwedemo wa heze likoli beza likoli zimenye mweze mishahara be mafundi kwa tukoli wa ama washenzi mndengezeze programu za umsomo tawa riwe desa tawa mnamba wedesa na riko da someso dise ba we ba ngutopashia ba he unikwa hindi fatiyo mpara ja mati ya jeune we ministre des affaires étrangères unikwa hindi elle wala jira ni semdo bu bala hindi nda mecha zabari na mparsana kana ngam mfufulia na mlaya mtomdo heta tena na mtomdo heta abungi abo watukufu yonizora kansari mabieni ya ukana nyi wandu hazi wa siasa au nyi wa mapolitiki mfanya ukweli bahondo ngojo ngamona utoi ngamona bwana uwezo yanzi hapo samsomo izo zanzi hapo bantu nabi ngamona Audandu wazali hari la popularite ya raisi azali ngeitungo enjeza hari la popularite ya azali ngeitungo enjeza kaptena ruko medazini namone ye popularite ya raisi azali ngeitungo enjeza ebatile uke wingu jokanga bo joto ngabo baridi awe mvange nyawa ngabo jua akwasima si onga simtsana popularite ngenje sawo wikaja ono ndo namna ndo ajibiwa wazali ya pariani na mdubie mafoto ya zali ya umia tsamba zaina ba numjo parsondo kantiana mia dubie ya bo mia partage windo lamna ndini akamba nganyina hake mimi kamtevale sekrelelo ti telefoni ya patiwa ta kajandrenga ti talwa na jat ha nda labia la military na do binanda na Sedi Muhammadine na mabuhuna majifiri na mavushi salam tak onge ola sumani wone ha de pasima lipulo ariwede le pasima lipulo wa komori le pasima lipulo onge besoin de kanzara mabien nyezi mgojo nikeza khair yabonga mumeyoni bwa tukufu nsiri wazemze wahangu ni mlo komori na ni mlo bonze mzee wangu mzee Abdullah Mrume baba Ustadh Muhammad Abdullah ukojile na ile jina la shete au baba Miadi watu Yusuf Abdullah la mumji wa Moroni mwananyasi nyoti pia mumjua au al-Ustadh al-Muhtaram mon capitaine Ustadh Ahmed Abdullah Mrume Peti Amada ikayao mbabahe hafariki yawanga mjobeshelea mwana mazuki wangu ufundi wangu shimeji wangu Ali Ibrahim mzee alimpapa kayao de alola mwana mshohatu ile Abdullah hivyo homo watanga homfariki dunia wa mzee wa hatu na mweshi ndondro ni mjua wo umakinifu ni mjua wo akli ni mjua wo esherombisha hae no simbu fuwa hae
Aume goni mwandu wako kabatu jambe wa paru wapo hariali au waparo teza mdusheri. Abonge ya fariko skwalelo mzee watu Abdullah Mrume. فنسأل الله العظيم جل في علاه أن يرحمه فاللهم اغفر له وارحمه وعافه وعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه اللهم إن كان محسن فسد في إحسانه وإن كان مسيء فتجاوز عن السيئات اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده أنت كتابه بيميني ولا تعطي كتابه شمالي وراء ظهره اللهم نور قبره انزل السكينة والسرور البهجة في قبره انزله منزل الشهداء والصديقين حسن أولئك رفيقا أدخله الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب اسم بنا جعلي إيكي ngwendo harume mafuko ya hembebo yaje yamtsanganye ni maswahaba ni mashahidi ni manabii ni mitume yaje yamtsanganye nao watu no wafua hatu aruma jannatul firdaus al-aala kuna makini shefami ya wasubirishe ya wabe unono baada dele tangalin ondane na khairi hele zina laho unyanya hele zina laho umsomo hele zina la sport kama ubeshoyo bo mwana mamtukufu mwana mamanzani wangu mwana muhtaram Ustadh le professeur Amada Abdullah Mrume umhono watanga wa mbaba hatu Mwenyezi Mungu jojalia oana wahusitiri baho ya Abu Zainu al-Abidin abongeo izo ndizo ratukanzari mambieni watukufu msi diwazeze dua za himse wa hangoi bawe mze ya ranza ya ristehi ya Kanairombi ya beuno no walu wawade ya rehemo hafa nyima tamana wasi